جينا المنى 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 علينا المنى المالا أين المنى المنى المسا زادك خرطان بحالا شو ماذا يهدى داي بدل علينا المنى المالي هاتم هذا يهدى داي بس زانك خرطان بحالي جهوبا جهدانا يبدا لالينا المين المال جهوبا جهدانا يبس زانك خرطان بحالي نلمين أبدا فالدا يبدا لالينا المين المال نلمين أبدا فالدا يبدا زانك خرطا بحالة هر بشي داي دستو دليتا صاحبي صعبة سپاس گلی صاحبي دل هر دنيبه مرحبا تم شوانين هيجا ام ببرنامج آوازين بشارتي في حفتي ام لوانين ایروژی میوانی برنامه دایکا آیتن سارگله دای مرحبا تو چاوی تو باشه تو راحت تو بخیر هاتیه گلی صاحبي هنجي بخير هاتن سر جوا هاتن قد بچاوی ترابم گله سپاس بکن برنامه كتابه هنرا بشارتي هنجي بله. بخير هات سر جوا قدش ترازی بی گله ام سپاس وقتشتم راست جيبي كي خوشن يعني افتشتي تو پێویستە ji بۆ me pêwîst e ji ber ku çand û henera me li ber xelaskiriniye li ber qutbûniye ji ber wî tiştê yanî divê em lê xwedî derkevin بله xwedî derkevtina me jî divê pêşengiyê wê hebin da ku em bêjin amade bikin da ku sazî evê me van tişta xwedî derkevin yanî ez çiqa bêjim jî wekî dibêjît hunera veşart ye بله مخابن يعني نا ديارة نا ام فهد يعني ام بيجم دايكيت ما يكو عمري ما داي عمري جما ماستجي صادي حفتي حشتي وي يعني دنگ بيجن زانن لي مخابن وكي في ام بيجن جواكي في الشرما لسرجني في زخت زوريا لسرجني جبروي تشتي ve şart diye yani ne şerm diken ne verim bejin jbervê ya ji mêrê ya ji civakê ya ji malbatê بله yani em hez dikin ev tiştê tenê hebin em jîkî dengê me herkes jî bibihîzî herkes jî bizanît yani em hene em milletekî bi hunera xwe hunerekî gelek zengîn e jî gelek راست زمانه کی دولمند Cuda ye hunera me jî gelek jiya dinyayê cudatir e ji ber ku gelek wekî te jî got zengîn e gelek speheye jî lê mixabin dewletan em perçe qandine em veşartîne li ser da jî ji ser dewletê de jî civaka ma em bêjin mêrê me ye serdest ew tişte yanê li ser jinê li ser civakê êca perçiqandine em her du milan de hatine perçiqandin ama em êdî ne jinê berîne em ne dayikê diberîne em jî dibêjin wekî me can da me bedel da me zilim me îşkence dî ji bo vê tiştê divê em lê xwedî derkevîn da ku berze nebî kûre nebin بله بله دای از خوازم موسا دایکا آیتن کیه جکویه چند سال هاتیه و از خواز موسا تناز بکم ez emrê min çil û heşt çil û neh ez li navçeya van şêş şaxvanê me ji dayîk bûme em yanî ez bûk hatime wanê not û dudiyê ez bûk hatime wanê yani ez şozdeh salî bûm birayê me ez bixwe kirme berdêlî me qet zelamê xwe nedîtibû me qet nedîtibû heta ez anîme yani heta malbata mirov jî bûka xwe dibir yê ku nedîtibe hêj zava nîşa mirov didan yani zihniyetekî we hebû Xwedê xerab biket
یعنی از هاتم روزکی دوان جمع هیچ حواله خودی ایدی یعنی مقد نویره بیشم کابلا به از ببینیم کی؟ که ظلمی خواه حواله خواه بله. افسری خواه بله وقتی از دایی از زارک بود آره یعنی میشرم که بیشم برای خواه دایی که خواه کابلا به از ببینیم یعنی که چاوایا من گویم برای مالباتمون بریار دایه ایدی گوته نیامنه تش نبود اما چاواجی بیتن از مجبورم وکی راسل خواه بکم خدا چا بیجم حواله ما گلک زحمتی یعنی نکوام بیجن زمانی که گلک درنگ جی بو همه یعنی بیجم عمری میچلو هشت چلو نه اما دو و دمیجی من گدید ما دید ما گلک ظلم دید ما باز قدید یعنی جبرکو نکوت دلی خواه کریه تو نکاری چه تشتی بیجی جبرکو تو نف دستی خویی تو نب دستی خواه یعنی هش کو تو دایینه تو ایدید انسانی نمافه خفتنی ترینه یعنی چه مافه تا چونیه تو چه بکه یعنی تو بچی دهوت تاکی بله. یعنی تو سری خواه بچی مالبات تاکی یعنی تو بچی جهه کی نه حتی ولی بوی شکلی یعنی مجی قد یعنی تو بیجی مجی چه تشتی بوریه چویا همی سر نوی و زلام بریار دزانه وسا tabii ki ظلام دادانه جبر و یعنی شوام بونه خوای زارو پشتیم بونه خوای زارو ایدی مهر داشت یعنی جیانا خوا ام بیجن ویانی و نه ویانی خوشی و نه خوشی ایدی هر تشت مدا سر زارو که خوام اگو یعنی ام بیجن خدا زارو دانه ما ایدی چو هر تشتی مدر باز بو ایدی ام وان زارو کان خودی درکبن ام خودی ما صبر خواه ما جیانا خواه ما دبیجین همه تشتی خواه ما در سر زاروکیت خواه ما زاروکی خواه خواهی کرن ما مازن کرن ما پیش را پارتی ناس کر یعنی یه من اوه چوی کره چیه؟ یه مازن بود چوی اوه 15 ساله چوی 2011 چویه 14 ساله چوی یه یک سالی دو سالی بوم پارتی ناست یعنی پیشی من ناست که اما آوایی که هم بیشن اختیف کفت ناوی خبات فام کرنه مزیده جی او ند که پشتی او بیشیم او کرم یک سالی دو سالی از کتم نا خبات پارتی جنانی هم بیشن اوی یادی بباره تشکی دخوازم برسم گرگه تا چاقا چو شوندا د ژیانا ته د چگو هردن چی بو اوسا ته پارتی ناس کرو شوندا بریوی چاقه او چونا لاوگه ته شوندا گوهرین یعنی ته دا دوره کاوی ته پارتی ناس کر اوی بیم پارتی ناس کرد بیشم تا یک سالی دو سالی به هم نافده بود یعنی بوی شکل مزاره خواه یعنی بسر ناسونا کردواریه جبو کو مثلا منگو گوره اخلاقی سیستمی گوره اخلاقی ام بیشین اوی ما بزاره خواه او نکرم ما تنبیه نکرم ما گلو ناخل یعنی ما گو ام کردن ام انسانن چاندا ما اوه هنرا ما اوه ایدی اوانجی یعنی دو سه سالی بیوه ایدی ام بیشین ایدی اوانجی هیدی خواه فام کرد tabii ki bir ne biçi dayık ne biçi zara xo hara ciyajı hara merinêjî ew mümkün nîne dayê dinyayê de ji ber ku mirov ku ew barê ji bo ax û şerefa mirovî ku pêwîst bî mirov xwedê canê xwe bide ema mirov neşebîj te zara xwe ti here bide yani hewqa zarok tiştekî şirîn e ji canê mirov jî şirîntir e دیا مرو جی شیرین‌تره بابه مرو جی شیرین‌تره دنیای دا جبو دایی که تشتا خودش زارو که شیرین‌تر نده سر روی دنیای راسته لکه پر تشتکی پیروزم پشتی چوی جی یعنی دبیجیم من ناسکری بو من پارتی ناسکری بو من دیده بو من بیجیم نه هر تش فهم کری بو دیده بو تا چه قاجی بیجی تا ناز بکیه تا حس بکیه دیسا تا قبول نکی یعنی چا بجیم تو پوشمان جنینی نکاره که دا جبر کو یعنی جبر وی ظلم زوریا لسر ما یعنی زاره تا بری خداوی ریا شرفه تا دیسا که نه پوشمانی
لی والا تد شاوتی شاوتی برومتا شاوتی بسر بلنداییه اری کریم خوده ام حتی هبن چش دسته ما بید یعنی جبو کو ام زستر بیام بمینه یعنی ام نه مرق کشتنینا مرنینا انسان ایله کی اول دجمنی من از بکوجم خلاص ببید یا کوکاوی بیت قلاندن ام نه انسان ما او تشتجی ما قط نوید صادقه یا کش تکوشینا ام لبر خود دن ام جبو خوا یعنی ام آفی خود خازن پیشی دست بکشی دیگو یعنی ام ملتکی هنر و چند خوا به هر تشتی خوا از باور بکم چه انسان چه ملت وکی ملت کرد یعنی زانا دنیا دیتی زمانه که زنگین چانده که زنگین به هایی به گلکی هیا لی والله مخابن جی برکو بروی ظلم زوری جی یعنی ام چقا بدل جی بدن زورا منا چی ام بیجن ام جی انسان ام جی جیانه که وکی انسان هم بکن والله دمی ام بیجن بیواجو خراب وی تباور بکه راست ویستان منت برم درکه یعنی وقتی تعرف که راست ویستان ام بیجن دولتا ترکل برمه دیگه به حج کو دیرکت شقندی لحاتی بود جاوی میزد کرده ها یعنی افتشته نوید قبول کرد ممکن نینه تقبول بکه ها دبه بلکه انده انسان یعنی نزان انتیا خواه قبول بکن لیمه خوابن ما خوینو جان دایا ما ایشکنجه دویره دا کشان دیا حتی داویه جی امیل برخواه بدن جبو هر تشتی خواه جخوا یا هری پیروز جیه و ام برخوا بدن ام سری دینینن ام گلک دهیدارن جپیشن گارا گلک بدلی هاتی داین راست تو ایش نای جبیر کرن حوجه که ام لوی کدی حرتم خدی درکبن و ام دنگی خواه حرتم بلن بکن جخوا اوج هیزامه دترسن براستی جهبونا ما دترسن ناسنامه ما چاندامه حرتم دخوازه وندا بکن و سروی اریش دکن براستی جی دایه دکاره اوساش مرا بحثا چاندا شاخه بکه چانداوی چطوریه چانداوی یعنی راستش چاندا شاخه همه بیجن بنزری یا بوتانا بنزری چاندا بود چمکی نه ام بیجن به دیروکا پارتی یا کردستانی یا اوی داجی شغل سر بوتایا شغل نه سر حدیه نه هوان سر حدیه لی شاخ حتی بیجن دمکی گلک دریج نینه کفت سروانی لهنگی سر جلمیر گی بود جلمیر جی سر بوتان بود جبروی یعنی هنرامه همه بیجن چند هنرامه گلک دشپتیا ملی بوتان که راستویستان بود به کوفی بود دما بود بون دهوات که راستویستان اخوات کن برخواه پوشی اخوات گره دادم بر رنگ و رنگ که راست رنگ یک فیستان رنگ یک دستمان رنگ یک و ام بجی و زمانی بلکه زیده واطیا کسکو سوریجی نزانین اما رنگی که خوشیا کرداده چو یعنی او هر سه رنگ همه بری داد دست بیکی ام بجین یعنی زیده نزانی واطاوی چیه جی اما او رنگ جنیمه یعنی کردان خوش داد یعنی بیرام تیز زاروگ جی بود یعنی تازه ام بجین پارتیا کارکر کردستان دجی پیکر بود اما وی دمی هزیده جه فام جی نکر بود دایم بری خواه دای مثلا سر کوفیا بوگان یا پوشیان اوادی کلاف جنان گرید دا کلاف ریشی جبود دهواتا جبلی بوگامای دی گرید دا او کس سوزر سر گرید دا گلکس تشتی اسفحی بود یعنی او نمایا بیجن یعنی چند هنرم اوه بود ما دهوات دکره ما دنگ دو بود ما بوی دخواست حی وکی و مال داری مالا بابی زاوای مال ده هر شب ایواره جوان و ام بیجن بوکی ساله و جنو میر تفدا ما بری دا ام جنو میر ما تیک دا دهوات کرد ما تیک دا ام سفره که درونشتن ام گل یک وده یعنی ناوا ما دا یعنی زیده ام بیجن باز یعنی هبو اما ولی تشتی زیده شرم ام بیجن نبو یعنی هبو ام دیسا ببینه بی مگود یعنی سردستی ها میره هبو
لیج بو خارنیج بو دهواتی از بیشین بو رونشتنی آخفتنی زیده تشتی و نامدا یعنی چاندا میاملی شاخه نبود زیده هم جنو میرو زمانی جی راسته جم او بون یعنی او بردیلی او تشتی و جی یعنی چه تشتی عادت بود او جی عادت تایی بود نامدا آج بروی خودی اما دیگه دهواتان میراد گو جنالی و دا جنال گو میرال و دا دهوات دیگه حتی نیوه کار شبه مه که من داری مالا بابه زاوای دهوات که حتی من چو بکا خواد اینا من دما بو گینان دبا بو پرده هبون پرده ریست میزر هبون میزر چاندی بله یعنی چیت گرن بله او میزر دانه بر بوکا بود مانه پیش میزر دا چک استن یعنی با یک چوبا بوک دیته با دستور دخواست گویم دکارم بچین بوکی ببینن او پرده وددان چون تمثیل سر چاوی بوکی ودده حتی تمثیل ها رات کرن یعنی نه تشته که راست بو یعنی جبو انو زوج عادت تایگمانم بیجم پیش پرده دا حلقات تشته وجی اما عادتك دي صباحي جيبو رفشوي جسبا ميزاج جي فكري بون دورخي ميزاري حمي جي فكري بون بزمارك تاخد من دياري كي الطايباتيش دان قنجان بو درونج نويري او پرده دانه بر بو كي دهاتي گوندي دهاتن گوامي بو كي ببين خاصي ويان جنتيات گو كم بو كي دستوره هم ببين پرده وده حلا چو بو جديده خدا وی دیتره جی ما کار گندات که بیرم تی حتی 15-16 سالی جی امل گندام بون یعنی ما دار دکرن ما گیهاد درو ما گیهاد دهف ما گیهاد کشان ما بیر دکر ما تون دکر ما یعنی همه ایشی گندان حتی 15 سالی خواه یعنی زیده من نزانی جی با من جمازنی خواه دیده بو میجی حتی شیابا میجی دکر یعنی از زان من هاوی گاوی تونان همه جی محفورا جی زانم بالا ساجند بیشین کلمه او جی چند هم اسبحی بو یعنی تشتی خوش بو هاو قام زحمتی جی دکشان هم قدمه هم بیشین او جی بو اما خوش بو حضور هبو خوشی هبو بدنا راحت هبو یعنی نظام وی دمی هنه یعنی هر تشی های نظام همه حضور نینه دایت او سشمرا قالا چاندا تو لیجیای تکر اوسا تو چو گووندا شاهیا تقدسترا تو کارش مرای که ببیش خدا که چمه یعنی وی دمیش خود بجم تا از دمی که امن گندانم بچو از بچو مزگله که امنه که بچو دامن اجی زوجی ما کی دایکت ما همیشه عینی باز باورم وی دمی و بو اما دیستم بجیم تا مج مزنی خواه بیست بو ما جی جانا بخواد گوت یعنی ما جی نوا گوونده دا ما گشت مزاره که ما جی بخواهش مزنه چونکه داهر نبو ساز نبو هر کسی که یعنی زانین جی کده دگشتن هلا ایتی بیراته تو یکیش مرا بستری دید بیرام چه ببیش مرا یک اوسا دلیتا برا مثلا یه سر بو که مد گوتن ما استرانی دمم چونه بو که مد گو ریهم هاتمن هانمت یا ناره بهاینا ریهم هاتمن هانمت یا سرگان جدباری جمته بکه کاری خوایا ناره بهاینا ریمته بکه کاری خوایا سرگان جدباری جوشین گریبی به فایده یا ناره بهاینا جوشین گریبی به فایده سرگل جدباری جمناری نه دای کامنه ناره بهاینا جمدلاله دای کامنه سرگل جدباری جمتهرونا خملامنه ناره بهاینا جمتهرونا لخملامنه سرگان جدباری
أما جهار حتى مرني ناري بهاينا ريب أفجار حتى مرني صارق ولا جد باري أفدما أم چونه بوكي دما ما راكر باجي يعني ما بوك راكر وما بربا أوجي ما تقو تمالي وابا بابا يا مالي وابا تشحم يا لاوي كزابا تشحم يا لاوي كزابا نه بجنا بهاله یه ناره نه بجنا و خورتک کمر بنا و جوانک همر بنا و هر خوانا گهالا یا هاوکو هر خوانا گه کهونه که خوال ملیوه اگه های ح یا توام داوتاتت که دما مبوی راد کر ما افد گود دما ما خنا بوکی هویر دکر مستر خنا ایجی گلک کبو یعنی گلک سترانی ویجی هبو تی بیراته دای؟ تین هندک تینه بیرام بچه ببیجی تی بیراته خریب وزا وزا دایکا گتو گزا بشونا خریب ماما ظالم خریب لتذلاله برا برا که منه خواهی بنخت خواهنه و نابنه و بخواه که منه لم خریب لتدلاله غریب چابو داران و ایز لبو ما آرال خریب اقی رو هوا آرال مخریب لتدلاله برا برا که منه خواهی به ظلم خواهنه و نابجنه بخویش که منه لمخریب لتدلاله دمکا برا رکت قرپن بستازه که بواگرده اله بخویش که کلمه خری بلتدلاله غریب وزا وزا دایکا آگیر تو گزا بشونا خریب ماما و ظالم خریب لتدلاله اوجی مستر خنای مثلا یه سرخنه یه سرخنه ایجی گلک کبون اما یا هریم بجین واتاوی اوی یعنی همه جی لستر ام بجین اوا جنی یعنی ستران صدی هفته حشتهوی لستر جنی هاتیه گوت اینجا برکو ددان خریبیه ددان یعنی چا بجم وکی هنده ددان باجار باشقا ددان دولت باشقا یعنی وکی تو بخواد تشتکی فروشی ببه بچی به این شکلی یعنی جنه جو سر خواه گوتی یا یعنی سر خنا خواه گوتی یا سر چوینا خواه گوتی یعنی همه جی جنه اول سر وی گوتی یا دی سر وی همه ولی جنه یعنی با چنده جا جنه خما دلی خواه کریه ستران که گوتن بله راسته دای دست و دلیت ساق به آوازی تا دنیا انشالله گله خوش بو راستی چی از گله سپاسی خود دکم دای تو خوازه هری داویش من را بیچم از هری داوی دبیجم مسترانه کی لسر درد کلی کذب خواجی بیجم سر چعبین ببیجه بری آویا دوستا شیره تکته جبوی ما جنا و هر وکی دن
پیامات چیه گلو؟ خود پیامم گلامن از دلالم چا بجم پیامم جبو همی جنان جبو همی دایکان تایبەتی ji bo dayikan yek ku em bêjin bila emrê wî sih bît ema bibîte dayîk yek ku emrê wî bîst jî bibîte dayîk yanê zaroka wî hebî dayîk ya ha 20 salê bî ha 100 salê bî ez bangên hemî dayîk û jinan dikim li pêşê jî got li çanda xwe hunera xwe li zimanê xwe ew wextê mirov zimanê xwe xwedan derket dê çand jî pê zimaniyê dê huner jî pê zimaniyê dê rûmet û îrade jî pê wê tiştê bê her tişt jî girêdayê zimanê mirovî ye ji ber ku ev ro dema min zimanê xwe winda kir min her tiştê xwe winda kir ez rabim vê cilê ez bêjim cilû bergê Kurdî bikin berxwe em ez heta ve Tirkî xeber bidim çi wateya vê cilî namînîtin her bir şey rast wextê ez rabim ez bêjim ez çiqa emek bedel bidim xebat û karê bikim wextê ez biçim mala ez bêjim ez nava kar û xebat û saziyekê re biçim malekî yanî ez Tirkî xeber bidim ez bawerim de ewilê malbat tepkiyê ez dayika 10 şehîda jî bim ez çiqa bedela min jî hebî malbatekî ku hindek welatparêzî jî li gel hebî dê tepkiyê detem dê bêjî yanî te ewilê xwe zimanê xwe serrast ke te ewilê kate ji bo çi tu vê kar û xebatî dike paşê were mala min gotinan bû min bêje vê ca ji ber vê tiştê ez dibêjim herkes her jin û her dayîkek yanî hunera me çanda me zimanê me berze bûye rastî jî yanî ez ji ber heyfa hewqa ciwanan canê xwe ji bo ku vê tiştê dayîne ez gelekî vê tiştê têşim ez dibêjim dayîkno ez reca hîviyê ji we dikim heve çiqa kezeba xwe divê eva dayîkê canê xwe cigerê xwe jî dayî ji bo vê tiştê ez bawerim serî da ev tişte me jiyê we de hebe da ku kurdetînî kurdewarî berze nebit canê xwe dana wekî we jî zarê xwe bivêt hûn jî dê zarê xwe ser zimanê xwe ser çanda xwe ser şeref û ser rûmeta xwe hûn dê xwedan ken hûn dê mezin ken hûn dê perwerde ken piştî hûngê hûn dê bêjin em Kurd in gotinê min yê ser vê tiştê jî ev in ez gelek keyxweş gelek tiştê xweş got bi rastî jî ji xwe dayîk dergûşa çandê bi rastî jî dayîk çixwasî zarokê xwe baş di malê de mezin bike ve hewqas jî xurt be bizane be malata ava dayê dest û dilê te sax be tu her hebe dayê malata ava bi xwedêş te razî be te deriyê xwe rol min vekir te em kir mêvanê xwe tu her sax be belê temaşevanên hêja em vê gavê hatin dawiya bernameya xwe em ê bernameya xwe bi dengê dayika Ayten bi dawî bikin heta bernameyekê de hefteyekê de bimînin xweşiyê de Mejela kadîna zêvejem çavelinde de halat de nabînim de ayet de nabînim de hala kadîna ala verxeminem gavzebejeng vesar bûne de hala naqevetîne de hala naqevetîne de hala kadîna hala min egete min yesin xarê veze piştû ezê dilê xwe re bena xwedê hala veze çical xwe nake kirasê sorê de hala bikevetanê de hala bikevetanê mejela kadîna re bena veze biçem de hala biçiyayî de hala biçiyayî dala ezê dilê min migweze bike kulîl karengê de hala bigiyayî
ده ها بگی ده ها هلال منه حالا دا کاتر بنه و زبینه که ما برینه برین دارا دالا ما ببرینه ده ها ولا نکه و بیایه ده ها ولا دائه مجه ولا بجنا دلال دلم ربنا خده ده ها چند بولندا ده ها چند بولندا ده ها کره دائه حالا دا کاتن منی مگوزه چمه کمره که بینه دالا وزش کلا دل خراب دمه ده حالا بر بپشته دای بر بپشته دل خود خراب که مالا و دولتان دل وکنه نادایی تورنه ده حالا بر طوانشته دلال بر طوانشته